Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Daki hajar ngot kirunget jong ke Balang Katolik, Hari Boy District, ki bahap apo ke jingpet jingkmi jong ke Parish Nong Po. Haka arterek mentau naiwing arjar kat kendai, kilakan mau burom, yala ki bahiyeng asam jongki, ki balaklat no nak ni ke pertai, da ke bapelong ya ke jinglis bo sentiu, ha ulom jingtem ubadan hanong po, bat esim mentaru ha ke jingknya mas bakhoy. Ha ke ni ke jelang, ha uni ulom jingtem la pelong ru ya ke jing duai bekerpang, na ke benta ki mensiem ki balaklat no, bakin yo ya ke jing jathat, ke mensiem, bat ke jing sok beneng ke bam jukon. Las dangi kini kesngi ke Bakarpang da ke mas bakhoy, bala pendap da parish priest jong ke parish Nong Po, Father Augustine Kutala. Bat hadin balakot ke jingknya mas kiling do soblay, kilalaj pat haman uway pa uway ulom jingtam, ban senret da ke bakhoy, bala senran lang da ki bahiyeng hasam.